urabona rero ikipe ya Borussia Dortmund niyo yaje mbere, ariko muri aka kanya ikipe ya Arsenal nayo ikaba yinjiye ije kwishyushya, aho baje kwishyushya. Akaba rero ari umwe mu mikino ya mbere bagiye gukinira ahangaha nyuma yo kwegukana igikombe cya shampiyona cy'umwaka ushize ndetse no kurangiza shampiyona. Bakaba baje kwishyushya hano imbere yacu nk'uko mubibona rero. Ikipe ibanzamo yishyushya ukwayo, hanyuma abasimbura nabo bari mu rundi ruhande. Rero abakinnyi b'ikipe ya Arsenal bakaba baje kwishyushya hano imbere yacu. Ikindi abamenyesha ni uko baraza bakabanza bagakora ku mupira, hanyuma barakora ku mupira bakaza ahangaha mu makona aho baza gukora ibintu bitandukanye. Nguko rero uko abantu babakiriye ahangaha ku nshuro ya mbere bagaruka gukina kuri iki kibuga nyuma ya shampiyona irangiriye. Mukaba rero mubabona hano imbere yacu, bakaba rero bagiye kwishyushya mbere y'uko bitegura umukino wa Emirates Cup ugiye kubaza n'ikipe ya Borussia Dortmund. Ntabwo baba bikwashagura bakora utuntu tworoheje cyane, bigaragara ko ari ibintu baba barateguye, imyitozo yo kwirukanka sajya gushyiramo ingufu byo bamaze iminsi babikora, kuko nibyo baba barahereyeho muri pre-season. Iyo rero mbere y'amaci baba bafite ukuntu dukeya kugira ngo bashyuhe, hanyuma baze kujya mu kibuga bameze neza. Nuko rero biza kuba byifashe. Nabibutsa ko urebye hariya hirya rero hari ikipe ya Borussia Dortmund, nabo bakaba barimo bishyushya hariya hirya mbere yo gukina umukino wa Emirates Cup, aho buri mwaka ikipe ya Arsenal mbere y'uko ikina umukino wayo shampiyona ibanza gukina igikombe cya Emirates Cup. Ndibutsa ko Emirates ira sosiyete y'Abarabu yamaze kongera amasezerano, bizatuma stade ikomeza kwitwa Emirates ku myaka 7, bongeye gusinya amasezerano y'imyaka 7. Iyo barangije hano rero bajya muri kiriya gice bagafata amazi yo kunywa. Iyo bamaze gufata amazi yo kunywa, ikintu gikurikira bajya gukora indi myitozo hariya mbere uko basubira mu rwambariro, aho bajya kwambara imyenda yo hejuru, kuko iyo baba bakoresha imyitozo ibitandukanye n'ingiyi. Bavuye hariya rero ikintu gikurikira ni uko tuza kubabona mu kanya bakina. Bisanzwe rero abana bakunda kwifotoza ni mascots. Urabona mbere yuko match itangira bakazenguruka ikibuga cyose, aho abantu bose bagenda bifotozanya nayo, cyane cyane abantu biba nk'urwibutso cyane kujya kuyibona. Mu kanya rero umukino aza kuwutangira. Ikindi nabibutsa yuko ni uko uyu munsi byahuriranye n'imyaka 20 ikipe itangiye gukina kuri ino stade. Bavuze yuko umufana umwe mu barebye match uyu munsi aza guhabwa igihembo cyo kuzatembera Dubai, akajya no gusura Emirates, bakamwikira nyine buri kintu cyose bijyanye n'uko stade iza kwakiraga ku myaka 20. Aha rero abiteguye amakipe araza guturuka ari imbere, kuko micya cyane amakipe yinjiye. Arimo kwerekana uburyo Bruno yasinye ara muri screen. Mu kanya baramwerekana, ndakeka uza kwerekana kuko ishyira kuri please welcome our new signing. Yes! Bruno! Baramwakiriye umukinnyi wasinye zo. N'icyo bagiye kumwakira Bruno. Yes, nguriye rero kuri bamwakiriye. Nuko Bruno yakiriye kuri uno munsi, umukinnyi wa Arsenal waje mu ikipe ya Newcastle. Stade yose imukomera amashyi, banamwerekana muri screen. Bizi ibihe byiza cyane. Icyo cyiza cyo gusinya mbere ko shampiyona itangira, bagira n'umwanya wo kwerekana. Baramwakira Bruno. Arsenal igiye kwinjira rero ubwo ngubwo. Igiye kwinjira rero
n'igikombe giteretse hariya nyuma yo kugereka abafana uyu munsi barakibereka rero kije hano muri stade usiri batwe twire hejuru ya bisi rwakoraga parade uyu munsi rero bakaza kuba bakerekana aha ngaha abanyarwanda rero barahagarara hariya nubwo rero ibitego birangiye ari 3-2 ariko bagomba gutera penalty niko nabonye muri iki gikombe bimera ni wimwe yaba yatsinze bagomba gutera penalty. 26-27 Emirates Cup winners Borussia Dortmund. Rero umukino beraga ukaba urangiye uyu munsi rero niyo TV ikintu ushaka kubereka turageza kubereka imodoka abakinyi batahamo turaza kugerageza kuko iyo bakinye ku manywa akenshi bataha mu modoka zabo iyo baje gukina baza bari muri bus imwe ahantu hamwe kwa bari kuri hotel ahantu hamwe mbere y'umukino nkuko mubibona rero aba ni abantu bari ku murongo bajya guhaha imyenda mishyashya match irarangiye aba ni abatabashe kugura mbere ya match reba umurongo ukuntu ungana iduka kandi aza gufungura kugeza saa 12 kuna abantu bahari kugira bagore ko bagura imyenda nahanga rero amakipe avana amafaranga mu kanya ndaza kugerageza kureba nimba umuntu yareba imodoka abakinyi bagendamo b'ikipe ya Arsenal ni Nion TV rero ibabere hano Emirates Stadium. Arsenal iraje gukina reba murebe kuna abantu bangana abantu kuntu bari ku murongo kugira bajye kuroko bagura umwambaro mushyashya cyangwa se ibindi bintu bishyashya mbabwibutsa ko kwa gatatu ikipe ya Arsenal kuno hazabikira ikipe ya Como kuri no stade hanyuma ku cyumweru tariki 16 bazerekeza mu mujyi wa Cardiff hariya muri Wales aho bazabakina Community Shield bazakina ikipe ya Manchester City. Niyo TV rero izagerageza kubabera kuri iyo mikino yose isigaye ko ari ibiri hanyuma tuzakomeza no kureba n'uburyo iyi season tuzagerageza kujya no mu bihugu bitandukanye turebe n'amashampiyona ndagiye atandukanye kuko ubu ngubu mfite gahunda y'uko nzajya ndeba match za Paris Saint-Germain za AC Milan za Barcelona za Bayern Munich. I think tuzagerageza uko bizagenda uko umwanya uzagenda uboneka kose umuhanda uba wafunzwe yarahirye
uyu murongo uva ahangaha kugenda gusubira hariya gukomeza hariya urinda ugera hariya mu iduka ni abantu bategereje kujya kugura umwenda mushyashya murebe rwose uburyo zino kipe zicuruza reba abantu ukuntu bangana kubera ko mbere ya shampiyona tuvuga ati reka ngura imyambaro mishyashya iyo bazanye n'abana rero barabyumva amafaranga agomba kubavamo ariko ni biri muri bimwe abafana bafasha amakipe yabo kuko bagura imyambaro ku ikipe kandi biba ari ibintu navuga ko bidahendutse rero nuko bimeze reba umurongo ukuntu ungana guhera ahangaha mu kanya araza kohera ari haruguru kuzamuka kugeza ari mu iduka umuntu ugeramo rero ageramo akagura agasohoka bamwe rero banatashye kare bamwe baguze kare kandi ntabwo ari iduka gusa riri ahangaha iri ni iryegera ahangaha bafite n'irindi riba mu ruhande rwo hepfo bafite n'irindi riba Finsbury Park Station